Imaš neki komentar na utakmicu koju smo izgubili 2:0 za Irsku, utakmicu koju su presudila 2 prekida? Utakmicu koju nismo ni igrali, ne možemo ni pobijediti, tako da mislim da ovako kako smo mi igrali nismo ništa više od ovog ni zaslužili, tako da još ne dobro na kraju prošli, iako je sudija svirao 70-30 za njih. Taj penal što je njima dao ne bi nama nikad dao u životu, ali mislim da i pored toga ono što smo igrali danas je neka alibi igra. Prvom do sebe dodaj samo da im ne izgubiš loptu, tako ne možeš pobijeti utakmicu, tako ne možeš igrati na evropskom prvenstvu, ni zaslužuješ. Ljut si? Nisam ljut, mislim, to je činjenica, znaš. Hoćemo, hajmo, bolji smo, nismo bolji. Da smo bolji, pobijedili bi prošli. Očigledno da nismo. Možeš li, kad već govoriš otvoreno ovako, da analiziraš pojedinačno, gdje to nije štimalo? Pojedinačno? Ne mislim na igrače, da ti sad govoriš o igračima koje je dobro igrao. Rekao si pojedinačno, znači da misliš na igrače. Detaljnije da analiziraš. Nemam ja šta detaljnije, mislim da ti je sve jasno. Nema tu jedan, svi zajedno. Nema ja sam ovaj i onaj. Znači svi smo ko ekipa takvi kakvi smo. Odnosno nismo bili nikakvi danas. Imaš neku poruku za navijače koji je došli stvarno u velikom broju? Pa nemam poruku, mislim, navijači su uvijek tu uz nas bili i žao mi je još jednom i zbog njih, žao mi je zbog nas prije svega, jer mislim da ko zna da li će se opet ukazati ovakva šansa da igramo na tom evropskom prvenstvu, tako je kako je. Kako ti predviđaš budućnost ove reprezentacije? Ma ne znam kakva je budućnost, vjeruj mi sad trenutno je tako kako je, nema reprezentacije do sljedeće godine, tako da sad se posvećujem samo klubu.